benshi aho abatawe ni benshi cyane ndimo kubibona none wa murundi ko yavuze ngo Imana yatanze ubwenge abantu bagakora inkoho izo nyagwa z'inkoho ntibazikore buri bantu batabari wabo ureka kantu kara nekinja naragatonye mwana w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge oh no 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 yeah mwene ma oya ye nono kuri kwimana no mubweje uzambuga neza ese niko baza bavuga ngo no mubweje rirame ni mugagahanga yo ewe mana yanje we ese turagira ngo turi nabantu inakije oya ye narabose kuri kwimana naje nuko ewe ariko reka kabe kakayagiriza hari umujo ejo mwumvishe yambeho ariko imvura yaguye ejo bundi amazi inkuba zirahinda kuva nashika mu mushashi iby'impamu zarakubise none nkaza ngira ngo tugeze mu mibunda naho zirakubitagura ye nuko ariko hano hantu ngeze nuko ga nicyo cyashashije wa mukobwa wa nicyo cyamusaje shese ewe ese cyamugize indubaruba kuragira ngo nakatagira umwana bagize ibahatagahura n'uyu muhungu wawe wamaze amasomo yose abaho nataraza mwana wanje mfuke nkikikorera imibisi nkaje kugurisha ngo mbone imenere vare none uza wibuka none umwana w'umukobwa ageze mu uza wibuka bintu by'umwana wanje uza wibuka hariya haruguru hariya kontuze hariya mu hariya baza bahita guture uhenza mu rudabagiza ruguru hariya ku kivumu ye ugishinga ya misozi ukikonera musika ngiye gushaka amafaranga ngo ushubire umwana amasomo none arayamaze ishebebe ishiteshe mu bitondo niba igitanga umwana nawe agira n'isoni uko uyu mwana wawe ntari mu kureba ngo atekereze ukuntu ise yabasize ari bato namara ngo wavuge ati reka nanje ngire ntya ukuntu wirutse ukiruka arabizi aba bana bombi bakiga aba bombi bagasoma wa mukobwa nawe ntiyashatswe yarasomye se nawe yari yarasomye hari uko ntagize oye ibi byo bizoshira ni ukuvuga nyine ubwo n'ubu bagitogaguriye mwana kandi ntako twogira kandi gaho kugira ngo dusenyere uno muhungu wawe njewe n'ugutwara ukaza ukaba wicaye iwanje oya nari nkubwiye tawe kugira ngo dusenyere uno mwana nimba uno mugore wiwe byanze bikananirana njewe barakumva ndakujana ayo yaba ari amahirwe akomeye noneho ndamubwira ibintu bibiri ndamubwira ati twumvikane uyu mwana areke kumfata uko ashaka cyane kandi nimba ari uko wumva uguma kugendera kuri uwo mugore wawe ndasohoka nje kubana n'umwana wa mama oya atari uko ntahe nsubire ku itongo ryanjye oya ibyo birakemuka noneho ese mu gutagera no makuru y'inakinca uzumenya se n'akarenga n'uwo wamenye makuru ndiho akacu kashobotse aho kashobotse birya wa mugabo yavuze ngo burya sibona ngo Yesu azoza tunige ari hafi noneho n'uwari kutuniga nawe ni nkaho yanizwe iby'impa aho turi mu kumva iwabo hari yigaza n'Isiraheli ukuntu byagenze ese niki wumvishije ibintu byabaye ejo bundi narabibonye abana bashize kuri iki cyuma cyabo ngo bamare gushiraho mbona umututu gusa umuriro watse abana bashize abantu uko bariruka bamaze imibora urabona hariya barimo kwita ngo ni Gaza hariya niho Yesu yavukiye i Betelehemu haba muri Gaza twebwe gatwarasomye geography neza i Betelehemu aho Yesu yavukiye ni Gaza gutya nimo hariya biri mu Gaza bivuze none ko barashaka
oye dufite simbizi ni simbizi nagize ubwoba cyane ariko ese ibi bintu turi mu undebere nawe nk'aba bagabo b'Isiraheli bamaze abana b'incuke bamaze ko ntibahaye batoranya ko bararasa kavutse bakarasa kari mu nda bakarasa gacutse bakarasa gashaje bakarasa akari hagati bamaze abantu none ko barifuza iki none ejo bundi narabitonye ndavuga atari kuko ntitwadanganyitse ukundi twadanganyitse none nkareba ngatona nkavuga ati twebwe iwacu ko hari mu kuba intambara abantu bakavuga ngo dusenga Imana ya Isiraheli none Isiraheli ejo bundi bayikojejeho gutya yamihagurukira mu kwamira asa n'inyoni iyikitabaza urusasu kubera iki twe twahaye dusenga Imana ya Isiraheli abanyesiraheli bakagwanisha imbunda none barekega natwe dusenga Imana y'Umurenge oye tuzifate cyane ariko ko ndakeka nkabona ko batamba bazodupirata bariya bano bana bahagije abashino bazodupirata aho ari bose bavukamwo Yesu bagica bazabasaburira mu nduru mfite ubwoba ko bashaka ko ndabona ko nibamara kubonaga yuko hariya iwabo wa Yesu habaye akaduruvayo aho abashinwa bashobora kuduheza Yesu naturiya twisoka bagira Yesu akazoba umushinwa akatubona ntiyo bakitubona hoboneka imbaga hoza haboneka begereye abamwegereye nibo yoza abona nabwo nabo nuko gushiraho irineti ngo arebe ko tubona ariko ndimukureba ukuntu bagisha nabo bameze noneho kabona bafite gahunda yo kuzoreba umugani ngo hari bararitabera imbwa ninde mushinwa wa Yesu hari bagicaga ibo baza basahurira mu nduru boko bararebaga bakareba igaza abana bashize ko barama barasa umwana uvutse bakarasucutse bakarasukira mu na nyina kandi ga Yesu menye ko nyina asigaranye ukwezi ko ngo yitse hasi washobotse abashinwa bo kwama batuviriringa gutya bakama batubwira ati Yesu yavukiye Rwanje kwamavugo yavukiye Rwanje cyangwa Belgique ndi mu kubikeka cyane ariko naravuze nti byoba tugomba kuzoreba neza tugafunguza Yesu umuyinga ariko ako kantu kandi naragatonye nakica ndagatona ndavuga atari ibi bintu nk'ukubera iki twebwe bizabe ukundi twoba twarizeye amafuta ni gute twebwe twizera tukavuga ngo intambara zabi wacu tukavuga ngo abantu bakavuga ngo mureke dusengera iwacu ngo Imana ya Isiraheli dutabare ariko muri Isiraheli intambara zaba abanyesiraheli bagafata imude bakagwana Imana ntizitabara batitabaye natwe ni dufate dutabara batitabaye muzokuramo isomo njyewe bino bintu byabereye ahirya byaranyigishije nimba kandi noneho na Bibiliya iravuga ngo mwana wa mama Bibiliya iravuga ngo nubura ubwenge nzogukaburira abatawe ni benshi abatawe ni benshi cyane ndimo kubibona none wa murundi ko yavuze ngo Imana yatanze ubwenge abantu bagakora inkoho izo nyagwa z'inkoho ntibazikore buri bantu batabari wabo ureka kandi nekinta naragatonye ndeba ukuntu Isiraheli yarasha abantu yabamaze kugira gusa ngo irengere abantu bayo ntibigeze basenga ntabwo bagwanisha amasengero ko baragwanisha imbunda ariko twebwe bagira gutya bavuga ati muhira bigenze gutya ngo nimupfukame ngo abantu ngo biyirize Imana ntikunda abantu bafite inzara Imana ntikunda abantu b'inzara gute uricwa n'inzara ngo kurasenga unanirwe kuja kugwana ngo ufate intuze imbunde kandi ufate uhagurukire Yesu aje muri magazine amaze amare nibyo abazima nibyo oya uyu mwana wawe arasa n'uwatunganyije kabaye akagabo cyane gusa nyine kora mukakagahura n'iryo shebebe ariko ni kazima uyu mwana yarakufata nk'umwana ufite inzira n'ishya urareba runo rupango rungana gutya umuntu yo kwama yiru kandi kintu cyanyeretse uriya mwana w'umukobwa ko ari dayimoni idasengeye uwaba ni ukumara kwinjira gutya akamaze ngo wahaze ayi nakinca sawe baragowe mwene baragowe ngo wahaze amaze bikaryana amaze usare ninje biriye birandi urabyumvishije yirirwa ncumi taranshinga kwicuma ariko uzihangane nakinca ikintu cyutazoko nje wihangane bupfakazi tukandavure muri uno muhana tukandavure muri uno muhana ngo nakoroganye ngo n'umukazana n'uyu mwana mukazana bavuge ngo mwene mama yatukanye n'umukazana oya nzota
nimba byanze nibiramuka byanze ntugateze uno mwana wawe w'umuhungu ibibazo n'umugore uzoze njyewe ngushyire hari iwanjye tubane hari abandi bazokunanirwa se nanje kunanirwa kuragira ngo iyo nje kuba umukecuru w'igishegabo singira ngo yaratemwe umuriro uwo wararusenye ariko umuhungu ni mu gicuku uwo wararusenye tubabonye uyu mwana umwana wahahiye babonye ko yazanye nyina kama umusazi akaza yamakura nk'igitambara akagiterera mu isafuriya y'imboga kabiri kangahe ibitangazo birababara mubwira ate wakabisha tigenda wakabisha nawe genda wakabisha iyo umuhungu yapfa kuwinjira mu nzu yataha akamayirukanga akakurya k'umwana w'uruhinja ati umugore wawe yangizari noneho gatwebwe kurya icyakaza gituma kera gatwubaka tugatuza nuko wakaza ushaka ugashikira mwanya ko bukwe ukamubyara umwana wa mbere ukabyara uwa kabiri ukibana na nyokobukwe si ibyo naho hano ukajya guteka hano ko murashaka akabari mwe mushikira muzabakazana ko barabatekana umukazana uri mu kuza akazana ikibiriti akagutekana akazana umunyu akazana n'imbabura n'icyo kiriya nibyo byerekanaga ku isi yashize kera kose se umwana yageze aza agataha agasa ubu nyine bari mu gutaha ukagira ngo none batashe mu babembe umwana kwa mataha akamayizanira n'ihamba ibyo byabayeho iwacu umwana yageze aza akabyarira kabiri kwa nyirabukwe nawe nyine baramukuzaga bakama batekana no kubatekana si ikibazo ni iterambere ikibazo nuko bari mu kuza bamwe bakagira imitima noneho ganakeraga bakaza baca umugani ngo ndinda mwana ndinda dayi noneho gatwebwe mu gihe cyacu twarinze abana iki gihe nabo nicyo gihe cyabo cyo kuturinda ikibazo nuko baba barindaga nabi gahakazaga ambafu abana basokoje imisatsi bakayishurika bakagira gute bagatukuza iminwa kazana kawe nubwo kadahari na kinca ni buri cyane kabure nta muntu urimo ni kabure nta muntu urimo ni kabure cyawe nzabona wa muhungu wanje nzabyuka isi 11 kubwira Imana amakuru noneho wa muhungu wanje gana akaba karitegura arimo kugenda igicuku noneho gakamubwira ati Fedayo urasohoka cyane akayikojeje mu kanwa ati mama we ati none madame kwa kiryamye maze bakabashekera araryamye nkirukankaga nkabiriza akayi nukwihanganaga imperuka oya ngo ndizoba kubitira amaguru wa mugabo yaravuze ngo amaze kubona zitatu ngo amaze kubona imperuka zitatu nawe ukuyini yakugezeho muzi umaze kubona iyi nazo yongereho imperuka ya mbere ndetse mperutse no kubona mperutse guhura n'igipfura bacyogoshye ikwafe ikwafe gutya bacyogoshye ikwafe ndavuga ntari ku iki gihugu ibintu barimo kugenda bambitse ubusa bakaba babikimiriza bakabisiga batyo yawe mana yeshewe ariko n'umwana wawe yari yateguye ikindi cyo kintu nabonye ikindi cyo nabonye uriya mwana ni umugabo cyane utazamutse gino hejuru uyu mwana ni umugabo uyu mwana ni umugabo nuko utazamutse no hejuru ubona umwana uhagurutse inzingana gutya akayikinga akayishyiraho n'urupango rumeze rutya agashyiraho n'imitahe y'umuriro iyi ni iy'umuriro n'umuriro gukandagiraho ukaburagurutse